Ole pi Maria in mizo ine dan chungchang manni loka an pasta kha kami chungchang kha ron soidona ilo ngai thaila in ngai dante in mu dante comment na lamate in lo soi vedonia. The Mizo Marriage and Inheritance of Property Amendment 2026 Manni Loka kan Chief Minister ina Mizoram Legislative Assembly bill aputlo an pastak chungchang kha soilo thelo ni a inshat na kaneve a ama sabera poimo kati ber chu namle kan ni na hi tu min pek nge kan ti chon pathian min pek ani mo India President min pek ani lawa Mizoram Chief Minister min pek ani lawa chubang chon hi kan chian photanga ya tu mai kan nu le kan pa hi kan thlang lawa pathian min pek ani kanu le ka pa hi ka thana ni lawa kanun mizowani a kapa mizowani a chuwang chuan keima than po ni lawin keima DNA a chuan mizo alo umta ni chu nam hi tu min pek nge mo kan ni na hi tu min pek nge pathian min pek ani a chu India Constitution a hian pathian min pek hum him na thatak kan ni ani chu kan fundamental rights hi ni ta ni chu aban poi mo ber India khwale tui tu po ina dikna chanvo kan nei hum him tu ani ta ni chu kan fundamental rights chu apoi mo ber ta ni chu India rama chuan chu khatia kan Chief Minister in bill aron pulu dakha amak katia achan chu act te bill reng te apoi mo masaber chu a foundation masaber chu kan fundamental rights ani chuan India Constitution ina kan fundamental rights min pekte palzud zong ina mo dan hi asyam thailawani Legislative Assembly apo constitutional supremacy kan dia chu Article 30 na hian any custom or usage having the force of law is void if it conflicts with the fundamental rights atitani kan fundamental right kan dikna chanvo kal zonga dan siamani chuan chu dan ling lawani ti kan fundamental right a omani chu kan constitution a article 30 na so non-discrimination dia omle a chuta chon customary practices violating article 15 which prohibits discrimination based on religion, race, caste, sex or place of birth are invalid man tla ka nila waron tileta ni tahen customary po nita se article 50 na sex mangina mo sex kan ti chon pheichia le mi pathian na ania mo sa khwana mangina ni mo caste mo race le caste nam mangina ni mo pian na mun mangina ni ania mo in khiam na aw mani chuan chu invalid man tlak lawani ti na ni mizo pheichia in hamdang pasal ani chuan a mizo ni na hi sakani ang ti kha tu hi thei nge Mizoram Sarkar hi theipo ni lawa mo kan Chief Minister hi theipo ni lawa ni hi chu achan chu ka soitong khan kan ham ni na hi pathian min pe kania hemi huna han kapyang du etu man kan tilo kan nu le kan pa po kan than ani lo pathian min pe kani amma sabdarin pathian thi na hi om turani kan du tu danin dan hi kan siam theilawani ti hi kan sia ta tha nakin zela po house om taka hian house za om na vong turin kan dan pass le kan bil putlu te hi uluk taka ngai to a thain ka siani chu ka vmm kan soile duwa chuan mizo me chia in hamdang pasala nei shim khan a mizo ni na hi sakani ang ti ni ta ni mo ke hi mizo kan ya kanu le ka pa mizo an nia kan pa hi tha pol polo ni se min sat som vek ma ula mizo kala ni thawani chu thil om zani lo tak pass ani ta ni chu tin constitution kal ani bokani ani le he zona hi in zot taila mizo mei chia in namdang pasala nei khan amizo ni na khan ta ni mo entinan sap pasal ka lo nei ta a chuan pasal ka nei khan sap ka ni ta a kum ni chung te lo in than taila kan in than chung khan mizo ka ni le anga ka ni le khan sap ka ni le don em mi mo hote te harin zo po khan achiang kwang lo wani hi mo tin mei chia le mi pa in nei na hian kan pasal te len haring mathisan zom na kan nei lo reng kan in than rwal in mi sang kan ni a
kan nu le pa zok thisen pu kan ni ke mani hi kha sik de wangai to lo chona fia lo thina kan chief minister zaum tak po khanin abila putlu don khan angai to chiang tok lo poni mei thia khatiang ang kha ani a chuwang chuanin dan a han ni chi ru na ni lawani khovel changkang chho zel le danglam zela hian mizoram din hun hi uluk takin han thirila meichia population a kan tam zoka meichia zongzong in pasal pa ngai tak ne yan du chuan mizomi paten min dai lawani mo thudik hi kan ma chon nga mangaya chuwang chuan uluk dawin han ngai toila nakin zela tuna chuan keima min hong velo kan chungkwa chuan namdangan om velo po kan ti mei the huna lo lakal zelanga kan fa te kan tu te pon namdang nei du huna neng athaber ka ti chuang lo kha kha the sham chuan mizo le mizo in nei chu athabere ti shami tumila mase adai ngang lo kha chuanin an lo in hangai ve boxi kha chuanin mo ramro rel tu kan ni na angin khovel dang lam dan te kan sia ta ngai ni tu na hen ke chumin effect lo kan chungkwa tu ma kan om lo kan ti ringot khani lo nakin zela kan tu le kan fa te pon om theya mizo tlem te kan oma india har chakaram te takte kan ne in mangai ton le kwang kwa ton te kan ziranga ya ni tin mishing din hunai nang lawa din huna zir khan heng hi in chung thil customary laws kan ti te po hi din huna zir zel khania in chanin me chale me pai ni nang in semang ti ringot po chung ko dynamics in ang lawa chung kwa khan en tina me chia kha thok chok tam dei zo po lo ni theya mo khata khan an nu pangi nge pu khan in zate in seman du lo theya he tilai atanga ron rel ringot the khan ni lo tun din huna chuan phei khok size pakhat kha mizo me chia zong zong size in ang bun tir vek tum ang kan nia hei hi thil fin tha kan ni lawani khovel danglam zel sha thiam chunga kan ramro rel tu te hian kan kal thia mangaya khovel hi kan hu thia mangai ni azim zong ni lovin azaw zong in acha zong zelin kal thiam kan zirangai ni tikha kan suitel do bokani mizo mechia mun sang changa omte an ron out chwak boka an ril ru anani ani na dikta ka chuan kha bil pasani khan afin thak lo khop mei katia kan sarkar ding lai tan pon kan chief minister tan pon achan chu muang taka mani om nam huna mizo ni na lo vong nong ve a mizo kani lo tit ve tu te kha nolin an om ta ni chu mi ril runa in asia mani chu ram ho tu berle ram lu berti tu rani lawani ram ho tu lu ber chuan atu le fa te akwang kwa tu rani la ya khatiang ang bil kan han pas tarup mei te kha kan zoram khovel in a thil to na chuan thil ra phak tak le za thak tak ani pha in ka shebokani mi pa chunga po kha khati se ti ni se me chia le mi pa ve a point angare ni se adik lo shim shimani kan fundamental right akalani ti kha chiang taka shiat kha apoi mo in ka shia ka ngai dan sang te boina han karon soya article 15 prohibition of discrimination a hian Article 15 prohibits discrimination by the state against any citizen on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth. Arontia. Chuchu, kan fundamental right ahian Article 15 ahian. India kwale tuitehi an thiar tura ni lo heng mang hian thiaran ni tura ni lo ti ni a chuchu ama sabera chuan kan sa khom hangin adot lia chuan kan nam hangin mo adot lia chuan po mei chia mo mi pa mon ni nam hangin ti khani ta ni hei hi direct taka kan fundamental right kal na ni a chuwang chuan dan atling thei lovani hei hi ram ro rel tu tele kan ai o thu ten uluk takin thil ngai to a du dan na dan pas ti lovila kan zawai mizoram pum wal phona nia kan house te mi ten an lo thira chuan keima anga ramshang shanga om namdang pasal ne te thamong takini omang u kan ni na kan nu le kan pa tanga pathianin ham min pe khi tu ma min chu sak thei ani loba India constitution le kan fundamental rights point ahum himania thamong takin omila mizo kan ni reng don ani ti kha wina hian pathian mingin ka soi do ni kamizo mei chpui te ai o in kan chief minister zom takle Mizoram Legislative Assembly members te kan ai o tura kan than chua kan mirin em te hedan hi sud le ngei turin kangen cheuni kalome in zavain lalpan mal som cheu ro se
somcheu ni. Kalome in zabain lalpan mal somcheu rose